Ndagusuje kandi ngo update ni amakuru rero abagezweho hirya no hino hano kuri Elmo Pod. Imihanda n'ibiki biba biri kuvugwa bana nanjye kugira subscribe nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Imbere y'imbaga y'abantu ibihumbi birenga 300 His Excellency yongeye kubwira abantu ko FPR ari intare yagize n'ingabo z'intare kandi n'abanyarwanda ari intare kandi izo ntare zibyara intare. Yibutsa abantu yuko urubyiruko rw'iyi minsi ari intare, ariyo mpamvu u Rwanda rukomeye. Yibukije abantu yuko u Rwanda rwatereranywe ndetse rukanateranirwaho ariko ubu ngubu rukaba rukomeye. Ni ibikorwa rero uyu mukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame arimo gukora byo kwiyamamaza, aho kugeza ubu ngubu site ya Nyarugenge iri muri site zitabiriwe cyane, dore ko yitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 300 tugendeye ku mibare FPR yatanze. Ariko kugeza ubu akarere ka Musanze karaza imbere mu kuyobora, kuko muri aka karere ka Musanze hitabiriye abantu barenga ibihumbi 350. Mu tundi turere rero uko byagiye bigenda naho imibare ntabwo ishyika kuri iyo ngiyo, kuko Nyarugenge na Musanze nitwo turere tumaze kwitabirwa cyane. Bigaragara ko ari two turere dushobora kuzaca agahigo k'uturere twitabiriwe cyane. Ni mu gihe mu karere ka Rubavu hitabiriye abagera ku bihumbi 250, naho Ngororero hakitabira abagera ku bihumbi abarengaho ku bihumbi 100. Ibi rero bivuze ko utu turere tubiri ari two turere tuyoboye n'ibihumbi 350 ndetse n'ibihumbi 300 Inyarugenge. Kandi akandi gakoryo baje kuba bakora nuko bifashishije n'amarobo cyangwa se human robot mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi. Naho inkuru ibabaje yabaye mu gihe uyu mukandida yiyamamazaga mu karere ka Rubavu, ahishakiye umwana w'umukobwa akaba yaritabye Imana mu mivundo yahabereye. Uyu yaje kwitaba Imana rero bitewe n'akavuyo k'abantu bari bahari, ariko akaba yaje gushyingurwa mu cyubahiro kuri uyu wa kabiri. Yitwa Samia Oresmane, ni umunyarwenyakazi w'umufaransa ariko ufite amamuko muri Tunisia. Akaba yageze i Kigali aho yakiriwe na Michel Sengazi, akaba aje mu iserukiramuco rya Calvin Drille. Akaba ari iserukiramuco ry'urwenya rizaba ku itariki 29. Yavuze ko rero ahageze kare mu buryo bwo kugira ngo atembere u Rwanda, abashe ku Rwanda. Akaba ari inshuro ye ya mbere ageze mu Rwanda. Akaba rero yishimiye kuba ahari, azakora muri ibi serukiramuco. Ikindi namukubwiraho uyu munyarwenya nuko n'umwe mu bagore aheruka gushyirwa ku rutonde rw'abagore 50 bavuga rikijyana. Samia Oresmane rero akaba ategerejwe mu iserukiramuco rya Calvin Drille ririmo ritegurwa n'abarimo Michel Sengazi. Ikindi nakubwira muri iri serukiramuco nuko kwinjiramo ikindi nabasha kukubwira kuri iri serukiramuco nuko kwinjiramo azaba ari ibihumbi bigera ku 10. Suyu rero Samia uzaba uririmo wenyine, kuko hazaba harimo na Muhinde, hazaba harimo Merci Ndaruhutse, hazaba harimo Michel Sengazi nk'uko nabikubwiye, hazaba harimo Prince Nshizirungu, Hervé Kimenyi, hazaba harimo n'abandi bavuye hanze nka Chipukize wo muri Kenya, Napoleon Kotrida bo muri Uganda. Abo bose ni bamwe mu bazitabira iri serukiramuco. Naho umuhanzi Man Martin akaba yageze muri Amerika, akiyitabiriye rero bimwe mu bikorwa byateguwe na Ramjan Foundation, aho yanaje kwakirwa n'uyu Ramjan wamutumiye mu bikorwa byiwe muri iryo serukiramuco Ramjan yateguye rizabera mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas. Rero uyu
Man Martin before yuko agenda akaba yaratangaye, yarabwiye abantu bitegure ko azabaha konseri nziza, ko azabafasha gususuruka muri iri serukiramuco ryateguwe na Ramjan Joshua uzwi nka Ramjan Comedy. Akaba yarageze muri Amerika, akaba umupasiteri. Naho Asake wari utegerejwe mu Rwanda mu bihembo bya Grammy Award ntahagere. Biravugwa yuko mu mpera z'uyu mwaka ashobora kuzaza gutaramira i Kigali. Ni namwe mu makuru ari ku mihanda bitewe nuko ari gukora ibitaramo bizenguruka isi mu kumenyekanisha album yiwe, nk'afite ibitaramo Los Angeles, Berlin, Amsterdam, Washington ndetse n'ahandi. Bikaba bivugwa yuko rero hari abanyarwanda bari Nigeria baba i Kigali bikusanyije, bakaba bagiye kumutumira ngo bamuzane ataramire abanyarwanda i Kigali. Ibi ngibi bitewe n'iki? Nuko Asake we na Rebo yiwe bagaragaje ko bashaka gutaramira muri East Africa, ariko ntihagire abashoramari bo muri East Africa ntibabikora nk'uko babishakaga, ntibabyumvikana neza. Rero aba Nigeria baba i Kigali bakaba bari kwishyira hamwe ngo bakusanye amafaranga barebe ko bazana Asake i Kigali. Ni biri kuvuga ku mihanda. Birashoboka yuko muri iki cyumweru cyangwa mu byumweru bikeya biri imbere bishobora gutangazwa yuko Asake mu mpera z'umwaka azaza gutaramira i Kigali. Bikaba biri kuvugwa cyane cyane ku mihanda, bivuga ko ari gutegurwa n'aba Nigeria baba mu Rwanda. Naho kuwa gatanu w'icyumweru gishize nubwo habaga ibirori bya Paris Fashion Week, umuhanzi Diamond Platnumz yaje kubigaragaramo mu myambarire iteye ubwoba cyangwa se isamaje. N'inkweto z'umukara yari yambaye, ipantaro isa nk'ikigina ariko isataguye ku buryo buteye ubwoba, isataguye cyane. Ndetse kote naryo ryari rijya kumera nk'umupira ariko rifite n'ingofero. N'imyenda rero bivugwa yuko ihagaze agaciro ka miliyoni zigera kuri 13 z'amanyarwanda. Ibi ngibi rero bikaba byarabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize, aho Diamond yanagaragaza yuko afitanye umushinga hamwe na Jason Derulo. Bandikiranye kuri Instagram, akamusubiza nawe amubwira yuko byaba byiza bakoranye kuko ari umufana wiwe. Naho herereza fayiro dutangire umushinga. Ni ibintu rero Diamond yagaragaje ko yishimiye cyane kuba yabagiye gukorana na Jason Derulo, cyane ko yamubwiraga yuko ari umufana wiwe. Naho kuri uyu wa kabiri mu masaha ashize nibwo umuhanzi David Adeleke aka Davido mu modoka idasanzwe cyane yo mu bwoko bwa Maybach y'agaciro gatangaje yari ari mu muhanda yerekeza kuri hoteli igomba kuberamo ubukwe bwiwe na Chioma. Ni hoteli yitwa Eko. Rero akaba ariho ibyo birori babiteguriye bigiye gukomereza. Uyu mugwizatunga cyangwa se uyu mukire mu rugendo rwo kwerekeza kuri iyi hoteli akaba yahuye n'abafana be bamwereka urukundo rudasanzwe mu muhanda, nawe arahagarara arabasuhuza. N'ubukwe rero bumaze iminsi buvugwa, bukaba bwarateguriwe muri hoteli ya Eko. Ni ibihe bidasanzwe kuri uyu Davido. Ubundi story y'aba ngaba bamaze igihe kinini bakundanye, bakaba barabishyize ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2018, ariko bivuye ko batangiye gukundana mu mwaka w'ibihumbi 2015 bagakomeza kubigira ibanga, aho hari udufoto tumwe na tumwe twagiye dusohoka Davido yagiye iwabo wa Chioma muri party ziri prive ariko ntibabyemere. Abangaba rero bikaba bivuga yuko bamenyanye ubwo bari ku ishuri. Davido ari mu ishuri ry'ibijyanye n'imiziki, naho Chioma we yigaga ibijyanye na economy. Akaba ariho baje guhurira baramenyana, gusa akaba ariho bwa mbere baje kubonanira, gusa ntibahita bamenyana, aho baje kumenyanira muri Lagos, Nigeria. N'ubukwe bwari agatangaza, n'ubukwe bwari ewana burenze buteye ubwoba, bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. N'ubukwe rero aho bwarangiye
Davido ahaye impano Rolanda Chioma y'imodoka nshyashya, naho uwitwa Olamide akaba yatunguye abantu aririmba muri ubu bukwe, ibintu abantu benshi batari biteze ko babona Olamide aje abaririmbira nka surprise. Naho tunyarukiye mwavugwa muri siporo, ekipe ya Musanze ikaba yamaze gushyira hanze jezi izakoresha muri sezo ya 2024 2025. Andi avugwa muri siporo yo mu Rwanda nuko umutoza Julien Meti agiye, hari amakuru avuga yuko agiye kujyana ekipe ya Rayon Sport mu birego, agiye gutanga ikirego muri FIFA ayirega yuko hari imishahara iyi ekipe yaba itaramuhaye, amena n'andi mabanga amwe n'amwe byatumye adatoza umukino w'umuhuro mu mahoro n'ibindi. Iki kiganiro cy'uyu mutoza wahoze atoza Rayon Sport wabyumva ku buryo burambuye kuri BNB Kigali FM. Naho hanze y'u Rwanda reka tunyarukire mu matransferi n'ibiki bivugwa. Umukinnyi Ivan Toney aho ari muri equipe nationale muri Ero iri kubera mu Budage, abakinnyi ba Arsenal bari kumuhuriraho bamwumvisha ko agomba kujya muri iyi equipe y'abarashi. Ibi ni ukubera iki? Ni nyuma y'uko iyi equipe umukinnyi yashakaga witwa Benjamin Seseko byarangiye yongereye amasezerano, bituma bareba indi option rero akaba ari Ivan Toney. Uyu mukinnyi w'imyaka 28, abakinnyi barimo Declan Rice, Bukayo Saka, Aaron Ramsdale bamuriho, bari kumwumvisha yuko agomba kubasanga muri Arsenal mu buryo bwo kugira ngo iyi equipe irebe ko yaterura igikombe, kuko projet bari bihaye yari 2024-2025 ko bagomba gutwara igikombe. Bakaba bamaze rero sezo zigera kuri 2 zose baba ba kabiri, bigaragara yuko babura umwataka uri tipike kugira ngo batsinde imwe mu mikino runaka babashe gutwara igikombe. Ibi rero bakaba barashinze Declan Rice ndetse na Bukayo Saka gukurikirana Ivan Toney kugira ngo barebe ko bamuzana muri iyi equipe ya The Gunners. Naho tunyarukire muri Manchester United. Manchester United biri kuvuga yuko umutoza witwa Rudy van Nistelrooy, uyu mbere yuko aba umutoza akiri umukinnyi, uyu numwe mu ba legend ba equipe ya Manchester United, yayinyuzemo ndetse ayigiramo ibihe bidasanzwe. Uyu Rudy van Nistelrooy rero biravuga yuko ashobora kuza gutoza iyi equipe. Tibiteye bite? Manchester United irashaka kumuzana nk'umutoza wa kabiri uza gufatanya na Erik ten Hag, ariko mu buryo bwo kugira ngo Erik ten Hag natitwara neza, uyu Rudy van Nistelrooy aba ariwe uzasigarana equipe. Biranavuga yuko uyu Erik ten Hag yabagiye kongererwa amasezerano, ariko akazafatanya bya hafi na Rudy van Nistelrooy kugira ngo anytime byaba umusaruro utari mwiza, Rudy van Nistelrooy agumane iyi equipe, cyane yuko muri equipe yari arimo Rudy van Nistelrooy yanze kuyongerera amasezerano bye, yarangizanyije nayo ayibwira yuko atakomeza gutoza equipe mu backinga, dore yuko azamura abakinnyi bikarangira equipe ibagurishije ntinamuhe abandi bo kubasimbura. Ibi rero bikaba bituma equipe ya Manchester United imwiyegereza cyane, akaba ari n'umwe mu bantu bari gutanga inama zo kugira ngo Manchester United igure uwitwa Jarrad Braithwaite, ariko bikiri kwanga cyane yuko equipe bari kuyisaba miliyoni 75, ariko yo Man U ikaba yarahereye kuri 35. Biragenda bite? Rudy van Nistelrooy arerekezayo, ese Jarrad Braithwaite nawe arerekeza muri Manchester United? Kuko ibyo byose ni ibintu bishoboka. Urabibona gute biramutse bibaye ko Rudy van Nistelrooy ajya gutoza iyi equipe nk'umwe mu baregendi ba Manchester United? Ese Jarrad Braithwaite abaye nibikunda ko yerekeza, urabona n'umukinnyi mwiza uzabukina hariya mu mutima wa defense, cyane ko abitwa ba Raphael Varane bo bamaze kuyisohoka mu berekeje ahandi. Naho Jose wa equipe ya Real Madrid, wari nimero 9 muri equipe ya Real Madrid,
biravugwa yuko yaba agiye kwerekeza muri Saudi Pro League, ama ekipe yaho yaba ari kumushaka cyane, akaba ariho agiye kwerekeza cyane yitwa Al Gharafa, ariyo yaba agiye kwerekeza mo uyu wari umukinnyi wa Real Madrid. Naho ekipe ya Aston Villa yo ikomeje kwiyubaka, hakaba hari amakuru y'uko uwitwa Enzo Barrenechea ndetse na Samuel Ealing Jr bari bukore medical test kuri uyu munsi, naho Douglas Luiz we akaba ari bukorere medical test muri Brazil, mu gihugu cya Brazil, kuko yamaze kuba umukinnyi wa Juventus. Naho ekipe ya Chelsea yerekeje muri Barcelona, irashaka uwitwa Marc Guiu, ikaba ivuga yuko ni miliyoni 6 kugira ngo bamuzane muri iyi ekipe ya Chelsea. Biraza gukunda cyangwa ntibiraza gukunda? Izi transfer ziri gukorwa urazibona gute? Biragenda bite? Ese birakunda ko iyi ekipe izi ekipe abakinnyi zifuza bari bwerekezemo? Urabibona gute? Dukomeze tubane kuri Elmo Pod n'ibindi nakagaruka.